Ako kore ke hufaka e ngahi whatapoto pe ko osio no toto he aki e ngalu ia pa mo pe kai ata mo ka whenga marikoni tau ko whatahai i e whamawhoraka tonu o e whiwhini. Programa ko e whiwhini ko hono whakaha elonga i eni o e aha ko ia community ia seria o ki nau tolu ko ia o ki nau i he maramaule whunua ko ia ko Asteria i Tonga ni o ku whako whaki aha no whamanatua o e aha ko ia o Asteria i tau ko tope whawhoki e aha wan ko ia o Sanuari o tau ko tope o ku whahako ai aha no whamanatua o e aha ko ia o Asteria. Ko mea whakeni ai o e whangalangi proklama ko ia whiwhini ka ko e Prinis Kalauni o Tonga Prinisi Tuputoa ka mawhoki ai tahine prinsesi sinai takala mawhoki lawe iatu ka whakawhi ko ia whiwhini Lord Maafu, Lady Maafu mawhoki o Lady Frederica Tuita mawhoki ai Ekpalemia o Tonga Lord Whawhanua mo tenga e kau Ignopere na fio no kau. Ladies and gentlemen, if I can please ask you to take your seats and formalities will begin. Your Royal Highnesses, Honourable Frederica Tuita, Honourable Prime Minister and Lady Whakawhanua, Honourable Ministers, Lords and Ladies of the Land, Members of Parliament, Church leaders, members of the Diplomatic Corps, government partners, community leaders, Australians and dear friends. Malo e Malia, and a very, very good evening to you all. My name is Kalepi Bamba. I'm the Political Second Secretary of the Australian High Commission, and it is my deep and great honour to be your Master of Ceremony for tonight. Neongo ko e tangata I whanua Australia au, ka oku I ai mo eku konga fisi. Ko eku tangata e ki whoki me lao, pea ko e taimilahi oku tala mai e he kakai Tonga. Oh, tako e Tonga pe koe. I stand before you as an Australian, Fijian, maybe Tongan. It's that multicultural and modern Australia and those centuries of bonds between the countries of our Blue Pacific that we gather here to celebrate. We are especially grateful for the presence of our guests of honour this evening, their Royal Highnesses, the Crown Prince Tupotoa Ulukalala, the Crown Princess Sinaitakala Tukuaho. Thank you for being here with us. Last year, we celebrated the ocean and the water that unites us. Today, we've moved inland to the outback, a remote but beautiful place, and one that not many people get to visit. Ladies and gentlemen, we are so excited to have you here, and we tried to do something a bit different this evening